Aharashayibiriza kasheshe polisi yaba yayigaranjwira harutindo rwa Katete ubwa nyuma yo kutunga kumanyisa ubwango abashubuzi nibenda kwesharinga ahabwo rutindoru. Eki cyayemereza plani y'abashubuzi ahakubatiino muntu w'abasirikare baba nibikiriza ngo yemerera harutindo ecyo bamumbashubuzi bajumera bahabaye bafwire mirugadi mwanzo cyangwa bahafwire mirugadi to ngabashubuzi twekora umurimo tuwerundana mesente tukore urutindo rwa Katete temporarire ahabo kwe bintu byo kuzombaje to bwiro bwinshi tiri kucira kurakapura bamibasana kumara imyaka 5 o manifesto ya NRM ya 2010 urukaba rumu budget ya 2010 rukaba rumu 11 elections rukaba rumu orutindo roba MPs mwenda na ba minister babi what do I mean mbarasite sausi na no sina nisinjo bona basamra rutindoro bona barkampara mu central center zitwe z'umuntu w'umushorezi kuruga kunuya zikabashanga bakaza kurira kuri yanka popcorn rero ngwito tusigare kuba wakinga amahure naki okuya 2008 by'ukwezi kwa gatanu ubwo rutindoro rucweka kandi rukakingwa ba kanso ebisiminte byatirwaho byamazire kudumura abavugi babiro ba pico mu rutindoro kandi wabire navuga mate wakaferaho uretse kacecero guru yabugwa control akankuratire twena tubyo mu jamu n'inyanabire kureci yakantera nashuramo mu rutindoro nizo mbere zitorukundebo kasho kitobero Katete kargangama kanyeite hati ababantu basayide giyo nane bashana kabari marandiro council na other stakeholders our leaders turondo busente buri temporary nka 50 million or 60 batama bataka gumiri tutunge temporary access so ninyenda kumuriza abantu mwene abakoze urutindo rwa Katete na munonga imwe abantu abari yo muri Katete abashubuzi kugira ngo wano tubente kikozesa umuhando gwa Nyamitanga government eri gukora umurimo gwayo ahabwo kubateshitamire izobero gutshiri ya harutindo rutwayicura motoka z'aba URA barukwenda kwambuka kuzo muri Katete kushoroze mishoro bitu nabo baborwaho kuraba bahindira bagarukire yo mutawoni nda Aidan Bataringaya.